Ngiyabingelela egameni lenkosi uJesu Kristu nokwandiswa kunalo lonke umusa nokuthula okuvela kuNkulunkulu ngayo indodana yakhe uJesu Kristu oyinkosi nomsindisi wabantu bonke bezwe lonke. Ngiyathanda namuhla ukuthi ngikhulume ngamafuphi kancane ngesihloko esithi kunomehluko noma sibuke umehluko phakathi kwabafundi bakaJesu nabalandeli bakaJesu. Kunalokho mawukubuka noma ukubheka kucishe kufane, kodwa uma sowungenelela ku definition udefine umlandeli nomfundi, kulapho ke khona sekuqala manje kuvela ukuthi kunomehluko phakathi komfundi nomlandeli. So umbuzo ke ukuthi ingabe wena njengomuntu okholwayo, njengomuntu oyilunga lebandla elithize, ingabe ungumfundi kaJesu noma ungumlandeli kaJesu? Now uma sibheka idefinition nje what is a disciple and what is a follower? A disciple is a believing follower of Christ with the intention of submitting to his teachings and applying them to their lives. So a disciple, igama elithi disciple igama elithi a student. So kwa-Israyeli kudala bekunabantu abafundisayo, mhlawumbe abo-rabbi, amafilosofa, bantu nje abagcwele ukuhlakanipha nolwazi. Sizokwazi ukuthi no Solomon was one of the people noma ebantwini mandulo ebebagcwele ulwazi nokuhlakanipha, so abantu bebeza kuye bezofunda kuye, lisho njalo iBhayibheli. Siyafunda nangoPaul ukuthi wayengumfundi kaGamaliel. So Gamaliel was one of the philosopher eyayikhona. So bekunama school of thoughts amaningi nabo rabbi abaningi, so abantu bebayinikela kulabo bafundisi labo because bathanda izifundiso zabo and banenhloso yokuthi bazi kangcono, bazi kabanzi ngaye naloyo mfundisi, and then baba ama student wakhe baze bafane naye, bagcina bafana naye ngokukhuluma nangokwenkambo. So ingakho la disciples of Christ are not just followers but are followers with intention of submitting to his teaching, abafuna ukuyinikela kuKristu ukuze bafundiswe nguye uKristu, nokuthi uma baqeda kufunda bese baphila ngalezo ifundiso lezo. Bese ama follower abantu abakholwayo, it's a believing person following Christ for different reasons, only the hearer of the word. So i-follower nje because umlandeli uzwa ngoKristu Jesu, wenza imangaliso, uyafundisa, umuntu odumile, naye alandele, abese sixokwini alandele lapho inkosi iyakhona, ezwe izifundiso zayo inkosi uJesu, kodwa agcine nje ngokuzizwa, angabi nothando lokuthi azilandele lezi fundiso, aphile ngazo lezi fundiso. Ingakho abalandeli bahamba bajike endleleni uma ezinye izifundiso bangazamukeli, abona ukuthi ayilesa ngisamukeli isifundiso, ngiyayiyeka lento, ngathi uyabheda lo muntu engimlandelayo, lesifundiso sakhe angihambelani naso. So okusho ukuthi that one is a follower, not a true disciple. So incwadi ke engizoyifunda lana uJohn chapter 8 verse 31 and 32 elifundeka ngalendlela. Khona uJesu wathi kubaJuda abase bekholiwe nguye, uma nimi ezwini lami ningabafundi bami isibili. So uyabona la kwakunama noma abaJuda noma lapha kubaJuda abantu bebesakholwa nguye uJesu ukuthi unguKristu. So ebona njengoba bemlandela bekholwa nguye, then wathi uma ke nina enikholwayo nimi ezwini lami ningabafundi bami isibili. Okusho ukuthi ngeke ngigcine nje ngokuba ngabalandeli nabantu abakholwayo ngimi, kodwa manje uma nimi ezwini lami
ngiyakuba uma ufunda ngenye translation NLT ithi he say to those who believe, those Jews who believe, if you continue remaining faithful to my teachings, then you are my disciples indeed. So now yaveze NLT ukuthi not just ukulizwa izwi but continually remaining faithful to the teachings. Qhubeke nazo izifundiso, phile ngazo izifundiso zenkosi uJesu. Then lapho kulapho ke umuntu ke angumfundi kaJesu, because umfundi kaJesu ulona omayo ezwini, ulo omayo ezifundisweni, ulona ozamukela izifundiso bese aphile ngazo, aqhubeke ngazo endleleni yakhe yokukholwa. Uma sibheka le chapter ukuthi what happened ezosivezela this difference yabalandeli nabafundi. Uma ubheka uchapter 8 verse 1 ngokaJohane uthi khona uJesu waya entabeni yeminqumo ekuseni kakhulu, wabuye weza ethempelini, abantu bonke beza kuye, wayesehlala phansi ukubafundisa. So now uyasitshela la indaba iqala kanje. Lolu suku lwaqala ngokuthi uJesu ayentabeni ayokhuleka yeminqumo, nakabuya weza ethempelini. Uma efika ethempelini ngoba abantu bebamaza abantu uJesu, uma efika ethempelini beza bonke kuye, bonke abantu bebalapho, isixuku esiningi esasilapho sizokhonza ethempelini seza kuye uJesu, base behlala phansi phambi kwakhe. Waseke uyaqala uyabafundisa kuJesu bonke, waqala ukubafundisa ebafundisa. So uma ebafundisa ke indaba yaqhubeka ukuthi ngoba nabaFarisi nababhali bambuza ngomthetho kaMose ukuthi umthetho kaMose uthi lo simbambe ephinga simkhande ngamatshe, kodwa ayikho lapho. Kodwa sabo ukuthi uJesu wayefundisa bonke abantu. Now uma eqhubeka ebafundisa uverse 12 useyaveza ukuthi wayekhuluma ngani uJesu uma efundisa labantu. Lithi wayekhuluma ngokukhanya kwezwe, ukuthi yena ongukukhanya kwezwe okuvela kuNkulunkulu, ohamba naye akasoze ahamba ebumnyameni, omlandelayo akasoze ahamba ebumnyameni. So baphikisana naye abaFarisi ukuthi no, wena uyazifakazela uyasho ukuthi no cha, ubaba nasezulwini uyangifakazela, nabonke abaprofeti bebangifakazela. So ubafundisa ngokukhanya kwezwe ukuthi yena ungubani. So ingakho kuverse 8 esafundisa ke ngaloko ke ukuthi yena ungubani, nokuthi uzeleni emhlabeni ukuzokhanyisela abantu. Lithi izwi lenkosi kuverse 30 esakhuluma lokho abaningi bakholwa nguye. So labantu bebezile lapho, so kukhona abaqala bakholwa nguye ngalezo zoyifundiso ebekazifundisa ngaso sikhathi leso. Baqala manje bakholwa nguye ukuthi hayi vele lona nguye umfundisi ovela kuNkulunkulu, nguye lona indodana kaNkulunkulu, nguye lona ukukhanya uNkulunkulu akumisile. So ingakho ke uJesu esebona ukuthi bayakholwa nguye, wathi uma nimi ezwini lami ningabafundi bami sibili, uma nimi ezwini lami. So ngoba bayekholwa bamngela ukuthi baba nesiqiniseko sokuthi nguye lona vele oyindodana kaNkulunkulu, nguye lona ongumfundisi ovela kuNkulunkulu. Kodwa uJesu wathi kubo, bheka njengoba senikholwa manje ukuthi nginguye ukukhanya kwezwe, imani ezwini lami niyakuba abafundi bami isibili. Qhubekani namukele izifundiso zami, qhubeke ngazo, niphile ngazo, then lapho niyakuba abafundi bami isibili. Uthi 32 niyakulaza iqiniso, neqiniso liyakunikhulula. Manje labantu abakholwayo manje sebayajika manje, bebakholwa nguye uma ethi ngokukhanya. Mara manje masakhuluma ukuthi niyakulaza iqiniso, neqiniso liyakunikhulula, sibaqala bathi no thina phela siyizo izegqila singabantwana bakaAbraham. So now sekuvezwa isubject kaAbraham ukhokho wabo. So uJesu sekaveza ukuthi phela mina ngimkhulu kunoAbraham. So uAbraham ukhokho wesizwe, isizwe lesika kwaIsrael. uAbraham uyigugu because ukhokho ozale lesi sizwe, noma ukhokho ukuthi lesi sizwe sibe yisizwe sikaNkulunkulu. So bona uAbraham ukhokho omkhulu
umsunguli walesi sizwe sikaIsrael. Manje uJesu uthi mina ngimkhulu kunalowo khokho uAbraham, ngoba ngaphambi kokuthi uAbraham abekhona uverse 58 uthi wathi kubo ngiqinisile ngithi kini engangabikho uAbraham ngangikhona mina. Hawu bebakholwa nguye bekathi ungukhanya. Manje uma sekathi mkhulu kunokhokho wabo uAbraham, ngoba bona phela bazi ukuthi bayisizwe sikaNkulunkulu ngoAbraham. So uJesu uthi mina ngimkhulu kunokhokho wenu uAbraham. Bona labo bakholwa nguye. Kuverse 59 base bethatha manje ukuba bamkhande, kepha uJesu wasithela waphuma ethempelini wabashiya. So usho ukuthi uyabona ukuthi bakholwa kuye ukuthi ungukhanya, mara mase kumele baqhubeke ke bamukele ezinye izifundiso, leli qiniso leli lokuthi yena mkhulu kunokhokho wabo uAbraham. Abangabheki uAbraham ukuthi bazoxhumana noNkulunkulu ngoba bangabantwana bakaAbraham, kodwa manje sekumele bangasabheki kuAbraham ukhokho wabo, babheke kuye uJesu Kristu ngoba yena mkhulu kunoAbraham. Azange basamukela leso sifundiso leso ukuthi mkhulu kunoAbraham. Yingakho ke base babona ukuthi ngcono bamkhande kamashi ngoba lemfundiso yakhe lena iyabadukisa, ibasusa entweni yakubo, entweni abakhule ngayo, entweni abayaziyo ukuthi singabantwana bakaAbraham thina. uAbraham umsunguli walesisizwe, uAbraham wakhethwa nguNkulunkulu, so isizwe sikaNkulunkulu ngayo ukhokho wethu uAbraham. Manje mase kavela uJesu nezifundiso zokuthi ngimkhulu kunoAbraham, azange bakhona ukusamukela lesi sifundiso. Kenzeka bazalwane ukuthi uyithande inkosi uJesu, nayithi mina ngingukukhanya kwezwe. uNkulunkulu alithanda izwe wazanikela indodana yakhe ezelwe yodwa ukuthi lona lo kholwa yiyo abe nokuphila phakathi. Uthande lokho, ukholwe yiloko ukuthi uJesu indodana kaNkulunkulu ezelwe yodwa. Uma ngikholwa uye nginokuphila kunaphakade, bese ke sekufika la ukuthi uJesu sekafundisa ezinye izinto ukuthi uqhubeke phela wakheke ube ngumfundi kaJesu. Utholakala ukuthi lesi sifundiso siyachayija ukuthi no, athi uJesu njengalana, yekela okhokho bakho, yekela ukubheka kokhokho bakho, kodwa bheka mina ngiyinkosi nomsindisi, ngoba akakho yakubaba ngaphandle kwami. Okhokho bakho ngeke bakufikise kuNkulunkulu, kodwa mina ngizokufikisa kuNkulunkulu ngoba ngimkhulu nokhokho bakho. Bese seqala manje ukuthi angikwazi ukuyekela into yakithi engilandele lo Jesu. Yebo ngiyakholwa nguye, kodwa manje no, lesi sifundiso sesinzima, angikhoni ukumlandela, bese uyajika. So uyabona, kodwa ongumfundi, othanda ukuba umfundi, uzokwamukela lo kathi no, ngiyakholwa ukuthi wena wawukhona mandulo usuka kuNkulunkulu, vele wena umkhulu kunokhokho bami, so vele ngiyolandela wena. Noma ngashiya bokhokho bami, ngibasuse enhlizweni yami okhokho bami, ngingalandeli bona, kodwa ngilandele wena ngoba wena umkhulu kunokhokho bami. So kula sekuhlukana khona ukuthi lo ungumfundi, lona yena ungumlandeli, because umlandeli uzothi cha, ayi mina ngikwazi ukuyekela okwakithi ngilandele wena Jesu, kodwa umfundi uzothi no, ngingakuyekela konke, ngikudele konke, ngilandele wena ngoba ngiyakholwa ukuthi wena uvele kuNkulunkulu. So ingakho ke kunomehluko. So this chapter yasifundisa, yasibonisa lokuthi bonke abantu bebamlandela, but kumlandeleni bakholwa abanye, mara ekukholweni ngoba khona basalayo, kwase kuba khona baqhubekayo, ngoba manje akupheleli la ekukholweni, kodwa kunezifundiso sekumele uzamukele njengoba lokukholwa, bese yizo ke lezi sesenza ukuthi lona asale. So lona beka just umlandeli, but akazange asafinyelele kubeni umfundi, kodwa umfundi uyowaqhubeka nazo izifundiso zenkosi. Phezulu kokukholwa kwakhe wasuqhubeka nani nezifundiso zenkosi. So ingakho ke ngizoveza kancane bazalwane ukuthi umehluko phakathi kwabafundi nabalandeli. Now abafundi kunezimfundiso because abagcinanga ngokukholwa ivangeli, kodwa baye baqhubeka nezifundiso. So kunezifundiso abazi understandayo abafundi compared to abalandeli. Abalandeli abazazi lezi zifundiso, abaziqondi lezi zifundiso. Uma abafundi bakaJesu bay understand indaba yebaptism, bay understand indaba yebaptism because uma ubheka ku John chapter 3, uma uJesu ekhuluma noNicodemus ngokuzalwa kabusha, uthi
because uNicodemus naye omunye wabaJuda owakholwa uJesu Kristu weza ukuthi ngiyakholwa ukuthi ungumfundisi ovela kuNkulunkulu yabona wakholwa so ingakho eza kuye ngoba ekholwa ukuthi lona ngumfundisi ovela kuNkulunkulu so uthi uJesu kuye ngithi kuwe ngiqinisele ngithi kuwe uma umuntu engazalwanga ngamanzi nangomoya angangena embusweni kaNkulunkulu lokho kuzelwe inyama kuyinyama nalokho kuzelwe umoya kungumoya uNicodemus wazibuza lesi sifundiso manje sinjani isifundiso ngingabuyela yini ngizalwe kabusha uyabona isifundiso lesi uJesu asivezayo sokuthi umuntu kumele azalwe kabusha ngamanzi nangomoya so uma uqhubeka abafundi bakaJesu ngobe bakhona uma uJesu ekhuluma le ndaba ba understand because uma kuqhubeka lana uma uqhubeka la ku chapter 3 uverse 22 uthi ngasemva kwalokho uJesu weza nabafundi bakhe ezweni laseJudiya wahlala khona nabo wabhaphathisa naye uJohane wayebhaphathisa eNon eduze neSalimo ukuba amanzi ayemaningi lapho beza bebhaphathiswa so kwaba khona ukuphikisana kwabafundi bakaJesu abafundi baka John nabaJuda babuza ukuthi kungani bebhaphatha so udlala iveza ukuthi uJesu naye wayebhaphathisa nabafundi bakhe ngoba abhaphathisa bonke abantu abekholwa nguye esebenza nabafundi bakhe laba babizile ebhaphathisa abantu laba bakholwayo nguye so abafundi bakaJesu bak understand ukubhaphathisa because bakubonile uJesu akudemonstrate ukubhaphathisa ukuthi ubhaphathisiwe uJesu nguJohane but naye waqhubeka wabhaphathisa ngokufaka abantu emanzini bonke abantu abakholwayo so ingakho naku verse chapter 4 lithi kwathi ukuba inkosi ukuba izo abaFarisi bezulu ukuba uJesu wenza abafundi abaningi ebhaphathisa abaningi kunoJohane yingani uJesu uqobo kabhaphathisa kodwa ukubhaphathisa abafundi bakhe uyabona so uma uJesu ebhaphathisa abantu wayebhaphathisa nabafundi bakhe so which means beka demonstrate abesa delegate kubafundi bakhe ukuthi sibhaphathisa kanje uma umuntu ekholwa then eyamukela ukuthi uba umfundi then simfaka kuphi emanzini because uJesu wayebhaphathisa kuphi emanzini so apostoli bafundi bakaJesu bak understand ingakho uma uJesu abanikeza umyalo kuMatthew 28 ukuthi hambani nishumayele ezizweni zonke nibhaphathise egameni likaYise indodana nomoya ongcwele nenze abafundi so yingakho masifunda incwadi yezenzo sibona ukuthi abapostoli uma bebhaphathisa abantu bebasebenzisa amanzi bebhaphathisa egameni lenkosi uJesu uma ufunda chapter 2 verse 2 uverse 37 sebekuzwa bahlabeka ezinhlizweni bathi kuPetru nakwabanye apostoli madoda bazalwane siyakwenza njani na uPetru wayesethi uphendukani yilowo naloyo abhaphathizwe egameni likaJesu Kristu kukho ukuthethelelwa kwezono so uyabona uPetru lana because ukubonile ngale asahamba noJesu ngale ncwadi kaJohane ukuthi uJesu ubhaphathisa kanjani so yingakho aqhubeka nako ke ukubhaphathisa abantu abakholwayo intshumayelo abafuna ukuyinikela ukuthi babe ngabafundi wase uyababhaphathisa ekutheni bangene ebandleni benezelwe ebandleni lika Kristu Jesu through umbhaphathiso ngoba bayakholwa so uma uqhubeka chapter 8 verse 36 uFilipi nomthena kwathi sebehamba endleleni bafika emanzini umthena wathi bheka nanka amanzi kwalana ukuba ngibhaphathiswe na uFilipi wathi kuye uma ukholwa ngenhliziyo yonke kungenziwa waphendula wathi ngiyakholwa ukuthi uJesu Kristu uyindodana kaNkuluNkulu wayala ukuba inqola ime behlela emanzini bobabili uFilipi nomthena wambhaphathisa kuphi emanzini behlela emanzini wayombhaphathisa emanzini so abafundi bakaJesu by understand ibaptism and not only as ordinary ukuthi just sikufake emanzini but also ba understand nokuthi isho ukuthini ingakho nawufunda Romans chapter 6 uPaul owabhaphathisa abazalwane
uma ufunda incwadi yezenzo chapter 19 lithi wababhadisa futhi egameni lenkosi uJesu. So uPaul naloko wababhadisa abantu egameni lenkosi uJesu, and then uyayiunderstand ingakho anakayifundisa ebandla seRoma, kuba seRoma chapter 6 uthi kumbe anazini ukuthi sonke sabhabhatizelwa kuKristu Jesu, sabhabhatizelwa kukho ukufa kwakhe na, ngakho sembelwa naye ngokubhabhatiselwa kukho ukufa, ukuba njengalokho uKristu wavuswa kwafileyo ngenkazimulo kaYise, kanjalo nathi sihambe ekuphileni okusha. So uyabona ukuthi not just ukuthi umuntu ufakwe emanzini, but also uya understand ukuthi kusho ukuthini ukumfaka umuntu emanzini uma umbhabhadisa. Kusho ukuthi wembelwa umuntu omdala manje bese kuvuswa umuntu omusha okuKristu kuze sihambe ekuphileni okusha. So yabona mobheka futhi 1 Peter 3 verse 21 uPeter naye uma ichaza ukubhabhadiswa ukuthi it's not just ukungena nje emanzini but ngoba bay understand lento uJesu Kristu makabavezela yona nakuba bafundisa futhi noma ay demonstrator ukuthi lokhu kusho ukuthi ukuzalwa kabusha kubulawa umuntu omdala kuvuswe umuntu omusha ozelwe nguNkulunkulu. Verse 1 Peter chapter 3 verse 21 lithi enasindiswa ngayo ngawo manje nani ngokumfanekiso kungukuthi ngombhabhathiso kungesikho ukususa insila yenyama, kepha ukucela kuNkulunkulu nembeza omuhle ngokuvuka kuka Jesu Kristu. So uveza indaba yokuthi ukubhabhadiswa is not just ukungena emanzini ukugeza insila yenyama, kodwa it's an act of faith whereby umuntu olizwile izwi lamhlaba izwi enhlizweni wase manje uyayinikela kuNkulunkulu. Manje this is an act of faith, noma isenzo sokukholwa ukuthi uNkulunkulu ngiyazinikela bangizale kabusha, udale kimi inhliziyo entsha bese uvuse kimi umoya oqinileyo njengoba asho uDavide, ucela unembeza omusha noma unembeza omuhle kuNkulunkulu. So uyabona ukuthi abafundi bakaJesu bay understand ibaptism ukuthi isho ukuthini, yingakho baqhubeka bayenza ngoba bayenza with understanding ukuthi isho ukuthini. Kodwa ama followers awayi understand ibaptism ukuthi isho ukuthini, yingakho namanje kunamabandla ukuthi bathi hayi baptism, water baptism ayibalekanga, kubalekile ukuthi ubhabhadiswe ngomoya oyingcwele. Water baptism hayi ubhabhadiso kaJohane. Kodwa naku siyabona abafundi bakaJesu, apostoli bakaJesu baqhubekile nokubhabhadisa abantu emanzini. Kodwa those who are just followers, they will never understand ukubaleka kokuthi umuntu abhabhadiswe emanzini bese abekwe izandla kwehle isiphiwo sikamoya oyingcwele. Bona bathi hayi no, ubhabhadiso kwamanzi akubalekanga, kwakumbhabhadiso kaMose amanzi asho lokho nalokho, as if ngathi abapostoli azange baqonda, abapostoli bebahamba noJesu azange baqonda ukuthi ukubhabhadiswa kusho ukuthini. Kodwa siyabona ukuthi abagcinanga ngokubhabhadisa abantu, kodwa bakufundisile ukuthi usho ukuthini, ngoba naku Petru yakuveza nangu uPaul yakuveza ukuthi kusho ukuthini, and siyabona encwadini yezenzo bakwenza literally or physically. So kunesifundiso kune demonstration. So kodwa ama followers they will just say ukuthi hayi akubalekanga silongona ukukholwa bese umzalwane uyaqhubeka noma angazalwanga kabusha. Abanye bathi hayi ubhabhadiswe emanzini akubalekile ukubhabhadiswa ngomoya oyingcwele. Uyabona, so yilezi zinto ezihlukanisa ini abafundi bakaJesu nabapostoli bakaJesu in understanding the teachings, because uJesu uthi uma nimi ezwini lami niqhubeka nalo, lokho ngikufundisayo niqhubeka ngako nikwenza, ningabafundi bami isibili. So yoqala ke leyo engithanda ukuyiveza ukuthi iyabahlukanisa abantu ukuthi bangabafundi bakaJesu or bangabalandeli bakaJesu. How we understand isifundiso sebaptism ngokaJesu Kristu, and how we demonstrate it according to scriptures noma according to the teachings zikaJesu
Kristu. Amen. So enye ke lena bazalwane ehlukanisayo ukuthi lo muntu ungumfundi kaJesu noma ungumlandeli kaJesu.